Maja, za početak da te pitamo kako si. Dobro sam, hvala na pitanju. Da pokucam. U glavu sve. Da. Problemi vjerujem da su iza. Iza su, hvala Bogu, sve trenutno pod kontrolom i ja sam zadovoljna kad sam opet na stazi. Maja Golub, za one koje ne znaju, šprinterica na 160 metara, sjajna naša atletičarka. Maja, kada te vidimo u dvorani sada u Boćarskom domu, a vrlo brzo vjerujemo i vani, ako malo sunce nam dođe i kiše, snijeg nas puste na miru, kakav je tebi osjećaj biti ponovno na... Pa super je osjećaj. U biti taj osjećaj me i tjerao da u biti što lakše prebrodim i bolesti sve. Tako da ja sam sad na svom i sad je to što je trebalo i biti. Daniel, predlažem da prije nego što se ovaj razgovor zahukte, vidim da stvarno imaš puno pitanja, da možda vidimo što si ti to snimio u Boćarskom domu. Može. Razgovarao si sa Majinim trenerom, je li tako? Idemo vidjeti što je Daniel to snimio, onda se vraćamo u sportsku spiku. Može. Veseli povratak Maje nakon svih onih peripetija, što vi kao trener sigurno ste posebno zadovoljni. Pa da, u svakom slučaju oprezno smo krenuli, ipak je bolest, hoćete nećete, ostavila traga. Tako da smo jednim sistematskim, laganim treningom vratili je u trenažni proces, a rezultati koje postiže sada upravo i mene iznenađuju s obzirom na ono što smo radili i kako smo oprezno trenirali. Da, s obzirom da se Maja praktički donedavno bola sa opakom bolešću, bilo je pitanje njenog života, kako je uopće nastala ideja da bi se ponovno mogla uključiti u atletiku, ali znamo da je Maja veliki borac. Ma dobro, Maja je imala pozitivno razmišljanje od prvog trenutka i kad je saznala za bolest. Ja sam isto bio u 100% siguran i uvjeren da će se ona vratiti u bilo kojem obliku. Tako da ovo nije nikakvo iznenađenje, to je jedan normalan slijed događaja s obzirom na njen zdravstveni status i na njenu filozofiju i života i sporta. Vidimo da uvjeti nisu baš najidealniji, ali to je već priča godinama što se atletike tiče. Je li to dovoljno da Maja ponovno bude barem na onim nekim rezultatima koje je prije postizala, to bi bilo sjajno? Pa ja sam uvjeren da će se možda ne ove sezone na ljeto, ali sljedeće sezone sigurno vratiti na onaj nivo, ako ne i bolji nego što je bila. Normalno, osnovni, da tako kažem, parametar koji nas sprečava su u nešto ranijim dosezima su upravo ovi loši uvjeti koje ste i vi detektirali. Nije samo ovaj Boćarski dom, nama su i Svetice ruinirane i de facto za jedan kvalitetan vrhunski trening stvarno su uvjeti jako loši. Sigurno da se ide korak po korak, međutim prvi sljedeći i to veliki je već prvenstvo Hrvatske u Rijeci uskoro. Da, Maja će trčati bez opterećenja, ona je natjecatelj, ona voli natjecati bez opterećenja, bez ambicija, ona će iz gušta trčati to državno prvenstvo. Pa ja sam uvjeren da će uzeti i medalju. Sigurno ste pomno isplanirali neki plan što je dalje do kraja ove natjecateljske sezone. Pa dobro, moramo još sa treningom biti oprezni. Ona ide na redovite liječničke kontrole, tako da ćemo sukladno liječničkim nalazima postepeno dizati trening. Ja se nadam da negdje tijekom ljeta će se ona vratiti u jedan vrhunski trening. Vi jasno, osim Maje, imate još i nekolicinu atletičara pod svojom kapom, jer i to njima dodatni stimulans kad vidu Maje na treningu. Ma je, u svakom slučaju, pogotovo za ove mlađe klince, kadete i mlađe juniore, Maja je njima pojam, a pogotovo, kažem, njen pristup sportu i životu i atletici, tako da ta djeca stvarno imaju od koga učiti. Majo, čuli smo tvog trenera, vidjeli smo i ove uvjete, naravno o tim uvjetima se već dugo priča, vidimo da nisu dobri, vidimo da imaš zapravo jedva mjesta i da se zabiješ u ovu strujnicu kako bi se zaustavila. Pa evo, riječ dvije o tome. Kako uspijevate tamo svi zajedno trenirati? Da se mene pita, ja bi odvojila recimo seniorske treninge od juniorskih i ove dječice koja treniraju u atletskoj školi, jer neko će jedan dan poginuti u tom Boćarskom, jer stvarno puno je ljudi, premali je prostor i to je tamo, mislim,
mislim, katastrofa za trenirati. Ne možeš se uopće skoncentrirati na trening, moraš više paziti na druge, da ih ne pogaziš, da se ne zabubaš u nekog, tako da ne znam. Čuli smo se neki dan sa Ivanom Ivančićem, on je rekao da sad kreću treninzi Sandre Perković isto u Bočarskom domu. Da, i kugla se baca. Dobro, ona baca. Šala malo, da, ali sva sreća da je Sandra baca vani, da ne baca u dvorani, ali to je jedna duga priča, ali zapravo stvarno onda ostaje fascinantno da uopće bilo kakve rezultate, posebice na dvoranskim prvenstvima na 60 metara možete ostvarivati. Pa je, istina. Mislim, ja bi voljela bi da se sagradi neka dvorana kružna u Hrvatskoj, evo jedna. I da bar sa strehom ono da, nešto. bar ono, da nije cerada, nek da ne propušta, da je fino toplo i bilo di u bilo kojem gradu, ali da se taj bočarski više sredi. Da. Evo, uvjete ćemo za sad ostaviti na miru. Kakvi jesu. Što te očekuje? Čini mi se da već sutra negdje putuješ. Da, idem sutra u Budimpeštu. U petak je natjecanje. Nadam se da ću tam dobro nastupat. Idem u Budimpeštu nakon 2 godine. To mi je sretna dvorana. Tam sam išla državni na 60. I u sljedeću subotu 16. je prvenstvo države. I nadam se nekom postolju. Ne znam. Voljela bi biti na postolju. Kao što je trener rekao da očekuje medalju. Pa ja sad uživam trenutno ovu zimu i nemam nikakvih, ne znam, da moram ići tu, tam, osvojiti prvo mjesto, drugo mjesto. Ja sad uživam. Majo, zapravo to može biti jedan dobar pozitivan impuls, ajmo reći psihološki, onaj jedan okidač u kojem stvarno ne očekuješ ništa od sebe, tada zapravo onda i sportaš može dati najbolje. Pa da, istina. Tako su me pitali prvu trku koliko ćeš trčati. Rekao, ne znam, očekivam neočekivano, nemam pojma. Tako da i zadovoljna sam stvarno s rezultatima. Ali ono što nismo uspjeli snimiti, nažalost, na treningu da je par puta Nenad Erega provjeravao svoje štoperice, mislio da ne valja neke, jer kad je vidio vrijeme koje si istrčalo. Ne znam. To valja, nije, da. Uglavnom, jako je zadovoljan sa svim treninzima i nastupima. Sve ide po planu. Sve ide po planu. Spomenula si prvenstvo, čini mi se u Rijeci da se održava. Kakva je zapravo konkurencija, ostavimo kod tvoje discipline? Pa u mojoj disciplini ja trenutno imam drugi rezultat u Hrvatskoj. Prva je Ivana Lončarek, ona ima 7.67, ja imam 7.70 ove godine. Druga, ja mislim, treća ima 7.78, ako se ne varam, tako da mislim, po matematici bi možda mogla biti treća, druga, ne znam. To vam je sve lutrija. Što misliš, Danilo, za koliko bi nam mogla Maja trčati po hodobu? Pa ja vjerujem da je ispod 10 sekundi. Ispod 10 sekundi, ali i naručiti sve? Pa sve, da. Dobro. Sigurno, apsolutno ne. No, ono što me zanima, kad veliš 7.67, 7.70 si ti, to je 300 tinke, to je stvarno ono to. Koliko si uspjela na palcu najbrže stisnuti vrijeme? Pa išla sam probat, ali ne sjećam se, bilo je. A ne mreš to brzo. 12-13 tinki si uspjela. Pa da, ne mreš to tako brzo stisnuti. Znači 300 tinke, to je to. To je ništa. To je matematički... Pogreška je to matematička, da. Maja, normalno, velika želja, i to bi bila priča za snimanje filma, je Rio de Janeiro 2016. Realno. Pa ne znam, vidjet ćemo da li ću uopće još trenirati. Sad imam dijete. Budem vidjela, ne znam. Neću ništa pričati, ali bilo bi lijepo, da. Ali vidjet ću. Jer nakon karijere planiraš i dalje ostati u atletici i baviti se trenerskim poslom? Da, htjela bi biti trener, htjela bi u tom ostati. Tu sam doma, to jedino znam. Tako da voljela bi stvarno biti jedan dan ja stvoriti nekog olimpijca. Kako izgleda jedan tvoj dan? Evo, spomenula si dijete, treninzi, sve ostalo. Pa to vam je ujutro se dignete, nahranite dijete, pa onda malo pospremite, pa onda opet nahranite dijete, pa skuhate ručak, pa idete na trening i tak. Svaki dan je copy-paste. Da, to je isto interesantna stvar. Dosta sportašica, imamo primjera i u atletici, i u tenisu i mnogim drugim. Čak su sportašice nakon poroda i nakon što su postale majke bile još uspješnije. Da, još su bile bolje, da, to sam ja isto čula. Znači ti onda za jednu godinu, 2 ispod 7 ideš? Pa možda ide muški svjetski ću trčati. Svašta je moguće. Da se vratimo malo kratko na sve skupa loša, ajmo reći, loši dani su iza tebe, no sigurno si bilo ti je drago jer je javnost bila dosta socijalizirana sa tobom. Stvarno. Kako si se ti osjećala? Evo vidimo sad slične stvari, nije sportašica, ali nekako javnost se uvijek skupi. Da, baš mi je bilo drago i baš ljudi su stvarno se odazvali akciji, stvarno mi je, baš mi je bilo drago. I ja sam se sad odazvala ovoj akciji za Noru i stvarno
pogotovo sad kad sam mama, malo dijete i tak neku bolest imati je stvarno strašno i uvijek treba pomoć. Nikad ne znaš kaj te čeka. Da, apsolutno. Sigurno se čuješ i pratiš što se događa i sa sjajnom Blankom Vlašić. Ona, nažalost, isto ima problema sa ozljedom, nikako da se vrati. Što misliš? A ja mislim da će se ona vratiti. Jaka je ona. Ja mislim da će ona početi nastupati na ljeto. Sad valjda, ne znam, nisam s njom baš u takvim da se čujem s njom, ali nastupat će ona, još vjerujem. Majo, pred kraj našeg razgovora uvijek me to zanima. U atletici smo pokazali da smo vrlo jaki i u skakačkim i u bacačkim disciplinama. Malo štekamo, ajmo reći, tim trkačkim, odnosno dođemo do jednog nivoa, onda kad treba iz juniorske u seniorske tu malo padnemo. Što nam se zapravo događa? Jer tu su uvjeti problemi, jer je tu možda i neka genetika. Što je kod nas točno? Pa ne znam, možda i genetika, ali i uvjeti su, mislim, presudni za to, jel? Pa da, zato što recimo za sprint je potrebno da si ti na toplom cijelo vrijeme, za mišiće da su na toplom, a kako budete kod nas? Jedino da odete negdje u Afriku i da ste tam cijelo vrijeme. Koliko stupnja u Boćarskom domu? I opet se vraćamo na uvjete, ali... Pa kad je vani, ne znam, -3, 5 je valjda u Boćarskom, stvarno... U Boćarskom -4, jel? Dobro. Da, uglavnom to je sigurno jedan od razloga, ali ovako interesantno, posebice to vrijedi i za tvoju disciplinu gdje su... Crnci prevladavaju, da. To ne znam, to je ili genetika, to stvarno ne znam, ili drugačija struktura mišića, ili nemam pojma, ali stvarno crnci su tu top. Da, i Rusi i ovi bivši iz DDR-a, ali da, dobro. Dobro, evo, mislim da imamo poziv. Imamo poziv, da. Halo? Dobro večer. Dobro večer, ko je s nama, izvolite. Evo ovako, ja bi se uključio samo u razgovor i rekao bi da ima još nešto malo kvalitetnijih sportaša nego tih koji su sad trenutno tu gdje jesu, ali ne možemo doći do toga. Dobro, zašto? Pa zato o kojem sportu pričate, o atletici ili? Pa u atletici, da, evo, prvenstveno u atletici. Samo nas niko ne gleda sa strane, pa tako da onda jako nam je veliki problem doći do tu gdje sad oni jesu. Dobro. Imate kako pitanje za našu Maju? Pa nemam, evo, samo lijep pozdrav za nju i za vas sve i to je to. Dobro, hvala lijepo. Evo, mi ćemo pratiti, ostavite podatke u režiji i mi ćemo se pobrinuti da ovako konkretno za vas isto tako neko čuje. Apsolutno. Da, apsolutno, da. Slažemo se. Majo, nećemo te više gnjaviti. Znamo da dijete nestrpljivo čeka svoju majku kod kuće. Hvala ti još jedanput što si izdvojila vrijeme, što si došla u emisiju. Vjerujem da ćemo puno lijepih stvari u budućnosti još o tebi čuti i da ćemo te uspjeti i pratiti i navijat ćemo svim srcem za tebe. Hvala lijepo.